Ano nang pauga? Sige na ma, ari, kuhay ko kay mga unta. Kay magmukbang o kuan. Sila na ra di, damo na. Damo na. Dili patay naman eh. Isangit na din na. Namatay naman eh. Ha? Di naman yung makulihan mabuhi. Isa? Di ba ako ang iba? Ako ang pinay? Pila man to kabuok dito? Duha rin kabuok dire. Kuha mo na tanan. O duha kabuok ni buok. Dito. De. Ay gahi. Ay, Gahi, dili gahi. mari pili man para makaikadamo. Mas kalami kayo sa paminaw din. Ano? Iki oh. Gani ay homok ni man. Ang katamis. Siguro. Dere. Ina siya. Pwede. Oko, pre. Kao naton. Tagpilang buok de. Oh, sige hapa dira. Hapa lang. Oh, ihapa. Butang ihakap de. Kay musaka ako I sa. should have made a video of this. Yeah, you should have. Whole person to eat too much food and a pop like a balloon. Nano ko no? Nananghid siya nga take a video. He said, he wish he took a video. Yeah, what can you say? Look, What can you say? on our family house. On our place. What can you say? It's a Describe. house. Ha? Describe. That it's a house. Ha? It's a house. It's a house. Nice? Mangutaan na Mama ba, so kaya ni ka karon? Nawagit karon. Nice? Where you going? Where are you going? Handsome boy. Get your dad phone. Get Then your dad take phone a and video take a to video. your mommy. Mama Liling. Wanna take a video? Yes. Okay. Ang buang animal. So na may tubig. Yes. Ay, dili. Dili na buang. Uy. Oo, anay tubig. Unahurot. Dili. Kaya nabuak pagtagak. Mangita kita lang. Masige lang, maabli lang. Mangita. Ang taduhan ni isang bitbiton. Nakahurot na ko duha ug tunga. Ay, pahakot yun na kayo. Kaya pondok dito sa kwan. Pondok na ko ba? Ano din Ma, kuhay ra gud kog kuan ma kutsara. Aho tagi buhati ko kutsara. Mapos ko. Mula sa una, magkuan gid na siya. Nagdagan. Basta makakita na siya nga mag Nay mo naon. Kaon ka Kay ibutang gayud sa punuan. Oh, Di mabe. Mait sama. Ay, grasya. Hala, nabusog na ko. maripili. Even better content. Tubigan na, tubigan. Cringy dance moves. Sumulay, mahitabo ba sa mukha ng lubig? That's what happen if you eat a lot of coconut. Yeah. Ini pasarap managpo. Kung dili ta mga ani kanus aman. Mano? I got a video. Bani of nangita them. ako kay aga pa maang ikaon kag inom. Tambal man na sa kwan. I'm gonna airdrop it. Kamahal sini I dito. lost. Why? Sing So I wanted 45. to make a video. Nindot ni siya. Gonna make a video? Pure ba? Okay, that's fine. Dili sa gulan. The thing is, I need to go and Ato dito istro sa are. Later. Si Jean badi ka bati. Hindi ko kita video. Ha? Naalagyan na siya gisungsung sa donggan. Si kadungog. Wa pagi I ni got silo ka them all on nagsunod-sunod. camera. Jen. Nana. Sungog na yung video. Nana ka na? And it's even gonna be more popular than the cat video. Yeah. Because of how Hindi ka ba cringy siya dance views? moves. Siya. How much views you got Oh, it's on like, YouTube? it's like 2,000. No? Oy, 2,000? 2,400. Wow. Parehas kita. Akong Pero 2,000. iyahang Point subscribers, how many subscribers you have? I have not a 13? I have like 15. 15. Ako 1,000.1. 15 ra iyahang subscribers sa YouTube. Dagan siya views. Daga siya views. Ako ang ako reels.
be so funny. Nano mga sang iya YouTube? Papi. Papi, look. No, Yes, Papi. of my cringy stuffed animal I see your video. that I throw around. See my reels, look. Mama Lilin. Like, Mama Lilin have channel. look, Mama Lilin's YouTube. look. Subscribe my YouTube. Mama Lily. Even better content. She's like a duck. Auntie Jane, And she's like a zombie. Auntie Jane. Auntie Jane na siya. I have it. I have you doing Yay! Now it's gonna be the people funny. Anay pun ipa-imo-inom. Sakto na busog na ko. Now it's gonna be the dance moves. Unod ma. Aday, Hindi, dance. kutsara mad. Abuhati kutsara kay ay sayang ri oh. Karing na bukaon. Dali, papaspason. So this is too Let me see. funny. Amo na nung resulta. Yes, I strike the gold. Sila na. Sila na, di. Yapa. Yapa tanan. Ma. Baliw ko. Yapa tanan. Wala na ma. Napa dito ah. Nabay na iba na. Nanay na iba na diri oh. Na buak. Tulo. Nanay tulo. Nanay, dili, iapi lang. Tulo lang na. Oh, apilan lang. Tulo. Ngari oh. Wa na ma. Mommy, Asa pa ang ikuan. hey, mommy. Pasaka. Kuan, avocado. But I knew videos are more popular than your old I one. know. Leng, You made good ones. Hoy, sabaan ni mo Liling. Keep making videos. Liling. This is Did gonna you be upload fun. videos every day? Yesterday I uploaded like 3. lingkod man sa bungko. Oh, you're gonna have to see the other two. Ma, wa na ikuan ma? Binuak ma. Wa na ilubi? Ah, kadaghan pa ni. Nasa lubi? Kadaghan pa kini. Cringy dance Wa na? moves. Ikaw na ka? Oh. Sige, ino ibig na kabok. Ni kay ato ni dalon dito. Sige. I need these to Kung be kisay ganahan mo ka ang lubi. Avocado. Unya na lang ay. Ugsara giri. Hapon. Bag-in na nagsara. Ay dali bubo ra mina. May obra abi ko alas 7 na guro ni. Lasite na tanaw ko no. Menos Look, 5 para alas 7. Will you check what time it Layo is? pa. Oh, Kaya ato di ako. 6:55. Patay 6:55. sabi ni gani abi sa ta ka dito. Singgana na ako ng imo anak, atong babae. Singgana imo papa ka. Magpasaka ko'y lubi, avocado lang. Pila ka 50 Pero- ni bi? Kun ipa puno. Pero kung hato tay puno anay. Asa puruan ma? Kiri ko ano man ko re. Kay ang lahing ba? Bili man himalita na, butong Ay ka wala nang uno. lahing ra manurok na lang. Manurok na lang kada mo. Di may pakwa na lang ang butong. Parang imo man. Ha? Mana Una na kutob sa mukhaon. magbuka ka. Auntie Jane is eating. Na kuan She dito. took over. She took over the eating job. Oh boy, a new video. Diretso. Oh boy, new video. Kaya di mo na madut lang sa kuan kinahanglan sarang gahi. Ari Madutlan man. My channel relies on Kani ba ikod-kod on nimo o on kanang ikandos. Sa humok lang makut madutlan. so why not do this? Di mo naman Ngana nang duha gito imbi kaon ay. Lo nabusog na ko di na ko mo kita rice. This is gonna be funny. People eating. Delicious. Yes, I did it. Where you going? Na iya mo ko videohan ko. Katol. Look it. I did it. So delicious. This is good for your I did it. health. And soon you'll see this video of you eating.
I will find it. Video ba? Yes. Nakitaan ka di nga nag-ana-ana. Wala. Best of all, Kain she na ng doesn't even tubig. know what. Enjoy gid silok. Look at this, you're a chicken. I have a video of her eating. No. Baliwala na lang niya ang langaw dit. I have a video of her eating. Mhm. Time to upload it. Lingaw kay sigit. Yan na lang, lingaw yung ano. Lingaw gid siya sipot. Lamat siya lingaw gid ang taon ari. Boy, ang video mo siya. Ang sila ni sa YouTube. Judith, nalingaw gid ang taon puti nga ako. Mahin na lang. May na lang taon ma. Nalingaw ma. Nalingaw sa imong lubi. Lingaw nga. Nangaunta. Yes, I did it. Take a video to Lola Philly. Lola Pili. Grandma Philly. And Mom and Grandma Liling. Pero buyag. Kan mo tanaw ana dito imong kuan. Video. Tanawa na niya yung masad ng Christmas. Diri ka sa farm ni Mama Lola aw sana Grandma Liling. Oh boy, new content day. I even have a photo of this. I can put it everywhere. Yes. Mga tulo ka buka Yes. kaon. Buhatan tikagkuan ma. Buhatan tikag pakyang ba? Ako siya pakyang buhatan tikag silig. Can I have it? I need to airdrop it. Ari o pakuha mo. Gipundok-pundok ba yan niya? Daghan kayo iyang nakuan. Nakuha nga lubi. Maudi ito ang gipanguha ang basta di ay manguha kag lubi diri, daghan kag makuha kay daghan kay butong. Kaya wala man sila nagkuha. Karon wala na nay mga butong kay natsaan nato. Di ay, ang sapong sa dunggan og kuan. Di ka dungog. Ay, nangatagak lang ang mangga ni Mama Liling, oy. Sus. Grabe, oy. Wa maato ba? Nangatagak na lang iya mga mangga. Oh ni daghan kayo mga Lain og baho. tapukan nila ko. Wa na naatog kaon. That was in a game, not in real life. No team is in the real life. Wait, it wasn't in real life. It's called the virtual reality. Yes, but she's dancing in real life. Is he? You have to make the movements in real life, so that's oh. I don't think it counts as dancing. That's the game. Jay, como pera, como Like that video. Holding me. Who is? Nobody said a holding video. Oh.